2 күн мурун bir кабар алдык эле ушул Ауганстандагы кыргыз боордошторубуз ооруп Мургатка больницага келди деп угуп, şu кече түндө саат 12'de ушул жерде келдик. Бүгүн боордошторубузду көрүп, алар менен чыр жазышып сүйлөшүп, алардын ал акыбалдарын көрүп учурашып отурабыз. Азыр болсо ошол Памирден келген апабыз, Гүлсара апабыз менен дагы бир аз маектешели. Кантип келип калышты, эмне болду, кандай оорулар менен ооруп атат, ал жактагы эли журтубуз кандай жатканын бир аз маектешип отурабыз. Апа, атыңызды айтып? Атым Гүлсара. Рахмат, кудук. Нургатка келдик. Нургаттагы коом, эли журт, доктурлар жакшы карап жатат. Мен балам менен келдим. Баламдын бөйрөгү ооруйт, качты. Özümün putum kaçtım oruç. 2 singim geldi, bir Şahin, biz 5 kişi Şahin, bir Koçkor. Nurgat'tagı doktorlar da jakşı karap jatat. Koğumda habar alıp jakşı karap jatat. Ming marta rahmat. Kaydılı boğur, tamır, jigar bolsa жүрөгү kıyıt eken, sızbayt eken, urugunu, ıstakanını tavat eken. Kırgızistan'dan bugün kelip, menin singlerim, atın Gülzar, Aynur, kıynalıp, kıstalıp, 2 günde, kıştın günü, özleri ayar kişi, havar alıp, bugün bizimle süylöşüp, alığızdı, ovalığızdı, oğurgalığızdı köreleyecek geliptirler. Жақшы күн көрдүбү, жаман күн көрдүбү, кыйналып келдиби, кысталып келдиби деп бизде ошол машина барды, машина менен түнгү саат 8'de келдик. Нургаттагы коом да жакшы экен, жакшы жашоодо экен. Өкмөт да көп тарбиялаптыр, өкмөттүн да хаанасы бар. Нургаттагыны да көп тарбиялаптыр, Кыргызстандагыны да кайсы жерде кыргызыбыз көп жашап көрүптүр. Кудай жаштарга өмүр берсин. Ümmet versin, avirizat versin. Bizim küçük bağımızdaki da hiç demenen müterci yok. Bizde doktor yok, bizde dari yok, dua yok, yol yok. Benim büyüklerim Abdurrahman'ın oğlu Uruşan Ağacı 200'den bir şoyakta yürüyüp kaldı. Yol çıkağı, oğluğa dua çıkağı deydi. Onun da malumi yok, havarlar var. Ovqattan, tirilikten kıyınağımız yok. Anan şu soğuk bulun. Ata-babamızın yürgen yeri, örgübüzün görü var. Oturabız kıvatlarım şu an menen anam. Min mertebesiler bir ahmar. Kayda kırgız var, şu tavat eken boğrunu, ustukanını, vücutunu. Min mertebesiler bir ahmar. Oğrularımız da jakşı oldu, jakşı duvaladı, jakşı karadı. Жақсы тәрбиялады, ештеменен мұқтаждатмады. Isık otunu kalap verip oturad. Şamboldu barkını koyup verip oturad. Жақсы tarbiyalab жатат. Bir yerge kelip biröөнüp bir gün bolsa tuzun emek bolur. Tuzunu içip alıp onun şikayet kılgan bizge jaman bolur.